Ne, okej, ama pak trošak je bravo. Bravo. Mladi dečki, oni vidi. Koji igra za final. Onaj kako si ideš, onaj... Hvataš što je zakačenje, što je uzurpiraš, radi kad čakam ti djeti. Ajde, Hriđani, tepajte ki bugarite! No, pa nije još ovo se povleku još gledati. Sam padna, sam. Vici to bolji se od sebe, vici to. Bolji se. Bravo. Pa brat si iznakradao puni pari se ne zajebaj. U godini ga na
Mila. Bravo. Topka. Daj mora kurata. Koji su utrok 7, koji su 9, koji su 10. Cigani 30 kg se tamo lepa na krv. Može utrok domaći izgleda. Imamo play. Čekaj! Znači, vidiš koliko imamo tamo gleda? A ti drug problem si imaš, dobro, dobro. Jedan 0 za ekipata na Milovac. Prvi faul Milovac. Radule.
Dečki, pozdrav. Bez faul.
Odi do kraja! Prvi faul za ekipu House. Radi bile! Втор фаул екипа Миланс. Nosi! Odloži, vrati se!
се игра последната минута од првото полувреме. Дечки 30 секунди. Крај на првото полувреме. Лихтениус Милокс 0-1. Прв фол Билокс. Две играчи имат. Ajde, dečki, imate.
Torfal Milovic. Nego kaj ne bo venčil, da ste platili. Ne oldu be? Da je tvoj! Zemaj odmah! Pazi!
екипата на Лихинус изедначила на 1:1. Bravo Capè! Bravo Capè! Екипата на Лихинус победила с 2:1. Gore igrač! Bravo! Ste napred. Koji stani? Bravo Viksa! Bez faul! Bravo! Dobar faul, ajde. Prvi faul Lihinus. Bravo Viktor! Bravo Viktor! Vamos Luka Viktor! Ajde, jaj tata! Stani! Втори фол екипа Лихинус.
Ładny gol. Sredina. Bez faulu byle. Brawo. Brawo. Bravo. Bravo! Io voy a Bravo Dule! Idziemy! Brano! Bravo, kapten.
Nek pomeni za nama. Andrija! Izlezi! Ekipa do Lihnidos pobedila sa 300 rada. Majče, imaš nazad! Tri minuti, dečka, 3 minuti. Do centar de vrata. Radar! Не бъркай, Даре, врати се до центъра. Sigla последната минута од преводот. Чувај само, чувај. Neće faul da 2 imate. Гол! Крена на преводот Лихнидос обезбила Синг 3:1. Се гледам утре во 19 часот со оспени филм на помеѓу видите групи синоти.